syuk bakawai kakanhun kan T-pop ya kawai pat kakanhun. Hanrei de ban shimbet tang kawai karai ban pentrikam ya ke National Education Policy. Kene kasur kalami na uwei urang ba ubaderu kumukpa jongki kun samla bapulie. Habakran syakilat pathai kubor banta ka arpo khanai tarik nailar arhaja arpaulai. Uba jinu kharlukhi ubade urang ba shnong jong shnong maulandap. Ulawan mikmat kum uwei na ukpa ban pawe kajing ajing kershan kajong u ha kabede bagian EP 2020. Ulaong baga jalahi karan kam daki IS khasi bat omdon kam syuk ban wanra ki banabar bat ke bawanra ya ke NEP kin bun ki samla ki ban kiu hagajing pule bat ula kentu ya ke sorkar baka de ban penmi ya ke hukum ban pentri kam no ya ke NEP kenang baki khana kin yo kajing mentoy hakaliang kajing pule ha ka bede baga jing karan hapdeng ke MCTA bat vice chancellor kanehu ulaong bakam de syuk kapor baka wei kakan hun kan T-pop ya ke wei pat kakan hun Henry di ban shimbet tang ka wei karai ban pentri kam ya ke NEP. Bersah di balik kuliah di college prepare demen tagi kun jongi la si pena la sim admission kisah akalingo ngin lek ul system ngin lek news ni NEP demen tam dal proper class na kada kecing ya pak kadang MTC bat paisan celo jong kaniu de ka penlingo ini tengah wan sakmat kum way lagi parents ban kentu ya stakeholders berokoi but the government bakan sim kia nang ba ka pendem kam na ke NEP nama kan NEP kan long kecing mento yaki khun ki jok khun ki jongi nama hakum bang ong mene ke NEP kan 6 paper ka ba ko system kan tang 3 paper se knowledge jok kena kala ayam ha hadin benglak pendem kam ye ke NEP ta kada mawan agni sim dan skill kita ki management kan yang tu ki bun ha te kan long kala ban penlong ki kena ki khun ki jongi ban yang hala jok ki ja kum ba kan ko system kelas ikut tang untuk dan mereka ni kan IP kan nyerap sibu yaki hun ikti jungi bani yang hal kecong kejak ikti tak kada penlong yang penganuan mau sakmat mentah ngalapet si benai ke drama de kala susah haju siaju dengan ban si ban penapa ba mentah ban kepat stakeholders governments but yaki colleges baru khamtam ya MCTA bagi diterikam na ke ini ya ke NEP 2020 immediately bagi ni kejing mentoi kalau habagi hakani ke NEP idan sibun kena jungi kinyo vast knowledge kinyo paper taka knowledge bagi don kimdon telada resi hadin jong kani pendem kam ke NEP partly semesters knowledge kelabon hadin jong kata resi himpun kasih jongi kiban long IS kimdon kam suban wan naba dekadi ji onong tu jong ka state ke ku parents ngami kemat na parents na kren ka ni ko dolong ba na kwa ba sorka kan wan syakma bahkan ai ka order ba bat ke MCTA ru kamdei ban sange ya kini di dengan kam DP ho ya ka NEP ho ini sungku haka ni initial state kinton kijing e tiba bun komo dan kita kijing e haba benar kecil the process of change ka challenges kada kita ki challenges ginang ile kan sim ka first semester second semester dengan prepare ka tha prepare ka food makani kan bikin yung tingna do aga cha apho ka government of India la tumi tingi mentah do acha pula dengan sabil dengan dak pentah ikut samla jo ka rikhasi bat ki garu kunju akan lang ba kum kisem CTA nang ta government wan syakman kumbal ai order da nihu ban implement no ya ka NEP na do mentau senem tengah semua badai ban pendem kam no kenang ikun jongi kin yo jing mentoi kan knowledge jong i kan long kabaya tengah kuan kenang ni ban hawan hapres lo mentasi ban na pa bagi wi kimir intip bagi NEP kalong kaba kongsan ba kabetan kam ka bantei ya kalawai ba pernai jong ikun ti jong i mentala si benai ka bang loong mene kendan proper class haba colleges hangi sulo Dikidan ki district namla ang kidan ki wiwi college ki district ki bla implement ya kini ka NEP. Tebali mangi handi pada ngidang hari hasilong kamtam ngindang yaksa ngindang ya tainia ngindang ya T-pop ye iwe pekum bakalong ki hani ngalong mene ka MCTA ya T-pop pat BC jong kani nihu ya T-pop pat ini dengan sumpah mak hot imparo state holders ba kin pendem kam no immediately ya kani NEP kenang ikut samla jong ni
kun ti jongi kin yo nong halo kani NEP ban pen kam no ban pen tri kam no ban implement no le do mutaw snem te tan ka no wan thang ni ban snow ban gan pai ba ka government ru kan sim kiai kini hawa ni sungku government kam di ban sim ban shong klik ti halo kani issue this is kani ka issue ni ka ba don kam bahan na menta kalau ba pnai ju samla state jongi bro wei kumbang mene awan na sungku kindon ke challenges ha ba kadang kanu ha ba kan in process of any change kadang ka challenges is utul kita the government kali ban wan sakaman ban promise ki institute ki colleges ban ai infrastructure namang sungku kadi ka lacking of infrastructure ta government kadi ban kitri kadi na menta kalau wei jongi samla ban yarap le kelas no na menta kadi Mission College pe minta kin pari yo kelas ke bakula sila si benai minta ka kumbalong le kan ihu notifications ka exam jang ka first semester ka di banlong ha October November ke mata sang up ma si teng ka syllabus ki puno ki la ban pendek tela kim sim no udbut ki kelas kan ihu ka notifications ba how November October dan November ni Disember kan don ke exam ke mata sang up ma si teng la ban pendek ke syllabus Tekada ni ngawan kenang mami yang ni ba nak minta ka jing bit jing pian ba jing ba jing mek jong ki samla jong state pro tengi de ban kan mau ki parents ki wegu kin support le menga na mangi de ban kan mau ngidi ban long ki ba ngidi ban long ka state ka ba compete lang ka ki state kan ha kari bro ko we ki we state la kan kam do belengi nang sa dit bele ka state me kala kan sa dit tengi de ban long competence ka ki we state tu jong kari India. Jom kita dah selong, kita dah pribhai sibun.